Borilište 1, neka se pripreme do 30 kg, Šajnović, David Pisanovina, Babić, Bruno, Samobor. Borilište 4, neka izađe. Borilište 4, neka izađe. Bravo, Bruno! Dijana Profektu Samobor, Mehmedović, Sara, Vinkovci. Obavješta, vodovi Borilište 2. Neka izađu na Borilište 2 od 46 kg, Katija Čuček, Ivan Sakura, Capak, Bruno, Mladost, Zagreb. Ajmo, Bruno! Pripreme Kolak, Videk, Zagrebačka judo škola, Cerovac, Jan Medved, Grac. Bravo, Bruno!